Awusho mntaka mkhulu. Hayi. Ma. Wenzani ke? Hayi. Awutsho omphi ongcono kulabantu abayi2. Umuntu othi sofa silahlane nothi sohlukaniswa ukufa. Hayi labantu bayahlanya bonke labo. Awu bese Ayikho nje ongcono ke labo bagula bonke ke labo bantu labo ke. bagula kanjani labo ngoba labantu labo omunye uthi usho kuwe. Uthi sohlukaniswa ukufa mina nawe JP. Qamba manga. Hawu. Omnye uthi niyothi niyofa nilahlana bese niyalahlana. Ingakho ngithi labantu laba bayahlanya ke. Phela yikho ke leyo nto leyo mfuthu. Hawu umuntu bathi ushuthi abantu phela baqamba amanga bobabili kodwa baqamba ngendlela ezihlukene. Hey ngoba lona uthi ozohlukaniswa ukufa ayingeke. Shuthi manje kahle uqonda ukuthi makumele sihlukane kushuthi kumele ku4 obvious mhlambe yena kushuthi uzakubulala ke yena ngoba phela seke ufuna nihlukane okanye enze lento mhlambe akuprovoke ukuthi wena umbulala ngoba phela usagaca phela nihlukane. Lothi sohlukaniswa ukufa lothi sofa silahlana. Shukuthi kahle kumele kuze kufiwe la. Shuthi kwamele sife soyi2 ukuze siyasha phela manje sofa ukufaka naye ekufeni kwakhe uzodlisa mina upoison ayidlise naye. Bakhona benza lonto phela abulale lo abese kuyazibulala. Yibo laba phela laba ka sofa silahlana abathi sofa silahlana. Laba nalaba babulala nayo. Yibo laba ba December lapha. Yibo labo sofa silahlana. Yibo labo sofa silahlana. Labo umuntu ayithi umuntu esohlukaniswa ukufa. Shuthi kungakafiwa. Shuthi laba imali laba bahlukana engakabi ikhofile. Hayi labo batshelana ngaleyo nto. Abathembisananga mfowethu isithembiso esohlukaniswa ukufa. Lento ukuthi sohlukaniswa ukufa mfowethu bayahlanya abantu. Uyabona bathi umuntu washo kanjalo kuwe baleka. Uma kuye baleka ngenyawo zombili. Wathi nje sohlukaniswa ukufa sofa silahlana. Ukufa phela sekuseduze lapha ngoba phela kungenzeka ukuthi phela uthando lasafana njengakuqala obvious shuthi sekumele kuphume isidumbu. Kumele kufa umuntu okanye nife nobabili ngenxa lesazivumelwana. Ngakho ngithi mina bayahlanya lawo bantu. Hayi bayahlanya Sohlukaniswa ukufa. Hayi ngeke singaxabana ke namusa aqala. Sohlukaniswa ukuphela kothando. Ukuphela kothando nami ngishayiswa sami ngishona le nawe ushayisa ngishona le. Hayi sohlukaniswa ukufa ngendawo la. Ntonokufa nje mfowethu ayifuneki othandweni. Umuntu ofuna ukufa makathi mhlaza lesahlukana ngizozibulala azifakele asho yena ukuthi ukuhlukana kwethu ukufa kwakhe akunankinga kwakhe ke lo angathi nami lapho phakathi athi sohlukane sofa silaza hayibo sofa nobani thani akathi ngizofa sihlukane hayibo hawu nakhona phela ukuthi ngize ngilinde wena ukuthi ufe mina ngithi phela uthando mase liphelele kimi ukuthi wena so ucabanga ukufa ke hayi ke ukuthi hayi cha uma uthi wena ufuna ukuyifaka intambo hayi ke angina phela into engizoyenza mfowethu uma uthi ufuna ukudla alperim hayi konke engayenza kodwa into ebalekile musu uyidla nami musu ufaka mina ngisafuna ukuphila mina ngisaya kolunye uthando futhi ungibona nje hayi abantu futhi bayathembisana into izithembiso nyane ezinje sofa silahlane sohlukaniswa ukufa angeke sorry ha hayi angeke lotho